Tambakang Yesus ta konten kundupi membri ama embe ngamiken tangguwa upang nadi hinik namo tangimungkung. Unde tangaraman prophet Asaya tangonde kundan tangguwa umbrenia awek tanggung. Ekani nin mambingam yang angitan ertan nandawan bulani tangguk. Ba nertan gak ngo kayaro mika kawan terengguk. Tangkang Yesus tangaman namo nandangimungkung uni uwa Asaya tangaman kundan kumbang ngonde batak. Anto tan dapuri ba banepi tang bibingkuk. Membri uni tan dapuri tan nakngo membri na namuna nambo watarek takang. Ba membri uni tan banepi ta imaka kak takang uam barangang namuna anda watarewo pang banepi namo sukurek takang. Nda namo tak takang uni tan momini namo pengya metiak yak. Asaya teman yang kuwa uba imaka u namo aangaran Yesu ta wapimbinga mikek api ireo u nandambung utarag yangguk. Tampakan juda ama eken mayap ta Yesu ta nandi inik tangimungkung. Upangkang parisi ta mundangkung uni ta nandi niki kampo penggung. Parisi ta kundupi yot ngananganenga rok ta nining bitaneng yampang umundangkung. Unde tangkunga u amata wapimbingam yaningoreta garpi nandambung anatu wapimbingam yapang akuk tam bitangkung. Eruk Yesu gara terak ngonde yangguk. Ama kumpoto nak nandang naming panga u nakangganamo. U naning kirembe on ampuro umbok nandang yamitiak. Tanggang ama u nak nambang panga naning kirembe on apuro kayak umbayang. Imata, ama yang benak nanti nami nik tampon bipunguraning ganang wari namo itneng ta kometerak ngo pengek ike kunde aput. Tang ama kompotan man yekteat upeng pang kowata api epek. Opong kan naka ama u manken namo api tewet. Namo, na kome nama yang be yamang kota aput. Tampakang ama naka bitang pang nako man namo beramik takang u yapung danik ta ama kumbaitak. Terekere kantaniken na kometerak yang man yawe pe yawang alik tangguro unita ama u manken apiak mampek. Narakang man yaktiat uwan nakang banep nakan nani pun namo yaktiat. Namo nana nani kireng ko unita man yawe ta nawe pun nawang alik tangguk. Tampakang nakonda nanak tiat manin bingam ta ama embe ta irit keoro mi yamik tiak. Unita man yaktiat uwan nana ta yang tereng namin ko undengan yaktiat yak.